amat yang ngi mancaji tujuan na taulino tanya atutungangi narima kona naro ia komelo isasuaikan ia gagai makada amat yang ngi mi mancaji tujuan tanya atutungan linota mancaji tujuan pakutana tatap parialeta makokoe tongam moga atutungan linota angkai ipangulo loko amat yang ngi. Amat yang ngi mancaji tujuan na taulino tanya atutungan ngi narima kona naro ia komelo isasuaikan ia gagai makada amat yang ngi mi mancaji tujuan tanya atutungan linota mancaji tujuan pakutana tatap parialeta makokoe tongam moga atutungan linota angkai ipangulo loko amat yang ngi pole kak lancirangon na wite dua telu jamaah mata jang okuiri batai angkat tu datak kajan nak mata jang angkat tu macurita rita angkat tu tuli kajili-jili maka dadek to garogagau to laba na to asalayang angkat tu makatan ni bilampilan nasi kiri tergantu polok ko sitongan na tawe melo ipake gunay atutungan na lori agamana po ng Allah Ta'ala angka tahu mata aja pak masesa nasabak mi tahu iko terlambai angka tahu den angka nama susah nyawana namo asalayang na yakia tulina palisa i atutungan na nasibawai paringar lauri pong Allah Ta'ala deto wakil orang i makada aja talapasang itasbih pa angka toje tu tahu mateng i bilampila tahu i makada melo situ yaca tuliang kanabawa tulina gatung madari kati apa makadang katonga toro kasih tahu kurasara tulina roto makasiwang itulina uja natanna ia leng acan ngati untuk ia roto makatan ni rotasbi para lumi makada aja mula pasangin nasaba ia ko jarita melo tapaki madari talupai ia poko takatan ni tasbi ia nakido pasti tingerang namuto mak bicara ni pacan ni ati itu nah tuli maringar lauri pong Allah Ta'ala na iya komelo ipa irana-rana atutungan linota ta coba gare jolo nawa-nawaibi iya komelo ki salama sitongan na talumi nomoro sidi iya tawadingi salama si matama tatongan iparentana po ng Allah Ta'ala jauhi seluruh larangannya yari gana belai sini na anu napesangkange kemudian magampang ipaupa tapi maraj itu jamah kemudian yang kedua tau tu lima pacingnya tinna pole riaga na papole pong Allah Ta'ala rialena apa mega tahu pak ya kung kagaga pole winasawe na kan na pacoba na kan na pamase na kan na cobaan na kan na pacalang niga tanrei pacalang cobaan pamasewe tanya pong Allah Ta'ala niga pe tanrei makada iya gaga pole ka pacoba iya gaga pole ka mapakacawe ale iya gaga pole ka palolodosa iya gaga pole ka musibah niga malingi asang yero niga kali-kali aro gagay ng kagangka makadaki pamase ye atau pacalang ye tau linoy mito tau napuli ye tanya po ang Allah Ta'ala iya kong katau napuli na agaga makada pacalang ye berarti tahitung majai itu po ang Allah Ta'ala dalam kaidah tasawuf tahitung majai po ang Allah Ta'ala apa iya nak berengi po ang Allah Ta'ala tulitanggap mi majai wasak maka dia tahu pandritata patuji musumpai aja mu patuji masumpai betul kan naga wadi jaji tanggai maka dai iya gagai jamai je iya gagai polengka maja maka sola lo Korea nasabatan ni ya harapkan tapi wadi jaji pong Allah Ta'ala justru iya na tulak bimakanja wale akale baraka si di pabu ya kongka anak ta milau piso na napai umuruna sitau sitanga nilau bangku lampe kira-kira taling tentu dia talingi tataru mi ko copo na lamari tatari matandre tasakira topa tasuk butopa wadi jaji macai anak ta nasaba taniyero na harapkan tapi magi dia talingi nasaba ade cengan na makomati itu pong Allah Ta'ala pak
Makanya madari ka tu ya hera kong katau meliwat lada ikan na padongan na cica mi masam pajak. Madari ka tu ya apa ang kami mato tu tahu pak de mi mato na pajak tu 5 kilo tapi setongan na makanja ni nasaba si sumpu niatin na lori pong Allah taala tapi makade Imam Ghazali asiri matoko lori pong Allah taala asiri matoko magi sampajangi pak natala ipuang Allah taala loro tangaso pini jama asara nono pi asoi mangaribi supaya natemi aja nato takalupa. Kemudian yang kedua natala kangi onroto mangilau na yato na ji mawa tama koko pak tau mangilau pak megato tau diwa gana nilau de na pahangi kadaga nilau Allahumma rabbana rabbana apa rabbana itanai makadaga rasa disak gemer biasa apalah. Padahal ia tu agak ilau agak ibutuhkan detona yerona harapkan agama ta maka Pak Basara detona yero tapi doa yang paling baik adalah yang dimengerti dan dalam bahasa Arab tapi doa makan jae ia mengerti namun mani dena bahasa Arab apa mega tu tahu mana nak deto tak dampangnya ternyata jangan melo mi pada magi wakadai na silada pawi sita patapa timuna mangka pamalada mai ka pak milawi anak soalnya tapi dia pernah puraboting piko carana maka dai puang lalu moje jolo cidi kamakiro tapal lupa ibate na mangilaw na sabadena na pahangi maka dai ya doa ako sitongan na nilaw apa mabasaray matero magatan namanya mata sa disisambung atita puang tapaturung nga dali mabarakae taringa nga sapai aja tapasusay nga iya ropolewe tapak barakai tapalaisa nga majai si ba makanjae kemudian talenga kekuatan untuk patuji lori agamamu lori deceng iya ro angkai mak dibola ri aleku magatan ako makiro iyo po ko makiro rabbana abro di sakadaga je ukur di situ kan jadi aja nata susah ya agama betongan na aja nata masusah gara-gara agama apa ada ini paham makaraga jiru ilau mega apa tu tahu panas sama watang apa je milau dong apa dia ukur nih jadi ridi tahu mataku kasih de pernah malah data apa lapa dong yupo ko atau pura masih koloko ko sana dia pura masih koloko pasantren ikan ni sama kada ni sebetulnya kada makui na cukuki betongan na yupo di tahu mataku kasih de gaga tisang betongan na de to na kada kaya na padong ya pala tasapa bani tak bahasa Indonesia lebih menyamang itu ya na tu ampai padongangin apa gurongangin na bita de na si rupa magi de na si rupa na sabak padalem masalah na tawe angka tahu wijawijan na mancaji masalah angka to tahu ramparan na mancaji masalah angka to tahu kesehatan na mancaji masalah jadi ke kata sadik palit tabutuhkan iya rojolo tilauro tapi ia tu napa pole pong Allah taala sakali lagu rampengan makada ia tu napa pole pong Allah taala ko makada ki ia pacoba idi mitu nonroi tanya pong Allah taala makada ki pacoba ye na idi mitu nilai wi ia korido itawe lori pong Allah taala dega gapole na papole pong Allah taala de na pidece lori alena ia kuya na tule tarima pak de na gaga susah apa mega tau nasang lengi je wilau lengi puleya kama kiro batongan na lengi agaga wilau lengi harap kapole ri pong Allah taala tapi lengi puleya kada side agaga pak bu no untuk pak buka na pole ya ro agaga iharap kange wasa tau pandita ta makade kong ka anak melo mandre bali alingi meng akareso ko alingi lala na bukai mega tau melo milau dale tapi de gaga mena pigau de na coco tau karang jo pintu dale meki mangilau dongi pale aga taharapkan takibuarang ilala nang katama na sabade na mung kibuo bawa pole langi nang kapo tau pahangi makoro na se ko milau do ko parapa je lima mo aja na tabar raya ro na lekoy pong Allah taala na tanyawar melo na lo do pong Allah taala mega tu kariti ro lima na te makada parapa imakoy aja mo patingo ilaba si matu parapa jari-jari mo di na ko tu katana kenro tataro di mata yang penting husuki na mo potok ko tataro ko di na makanja ya ko pina makanja tari mariase iya ko cidi mitato makona makanja ya tonaro tapi gao kama kiro yang penting dia tak kuahe
apa tagang wite sa data kama ko mi rokatana pa dongangi inti kahusukan makanan katutaw pa bumi lodobo tandre palimana rate-rate uluna ya ko ya to paro na husu taro ni makoro aja na tamparang ni kamangin laumi apa mi kami matutu tahu pak tuli jama-jaman na mite na tuli na ite-ite nan tuli namparang ina de na patuju angka pamalada ya cara mangina sawaya anu makoro padahal ini sengeli na makoa aja na natawi yukuru aja natawi yukuru alita tukuru nanya tuku kiaga mata pak tede gare nomor sidi yingerangi anu tamai oko watakalewi si ba anu pura ipasu betungan na ada si ba wanita mata anu tama tuh si ba anu masuk. Kemudian yang kedua tapacing ya rotamai tapacing itu masuk. Kemudian yang ketiga talisariwi watakaleta ya ronu masuk si ba anu utama. Ya miti italu inti na kota saupe. Kegayasang ya kumasam pajang subuh ki tanawanawai gari siaga dosa takibu antara isalatu subuh. Siaga ateka majamu ba koti tama pamula isalatu subuh. Siaga etata takalupa ripong Allah taala mapamula isalatu subuh. Ya kumasam pajaloro ki siaga dosa takibu mapamula subuh latu loro. Ya rota nawanawai. Ya ko taisan ni makada seko tau upau jae seko akaseko imatto atiku majae akaseko ide usukur akaseko kata kalupai aringarani lori pongalata lati law adam pari kakurangata napa talisari nasaba sikiri ya natuyasang tajalli takhalli dan takhalli betongan na pengosongan pengisian dan ukun itu pembersihan pengosongan dan pengisian ia kutule ni bersihkan ijolo jata napa takosong kawatakaleta puang Allah Ta'ala tapahadere napa talisari puang Allah Ta'ala tutungata insyaallah ini natau salama ina tu ampai janji na komelo isalama tawe pa pacingi manang idosamu nasaba nigi tau mega amala na nama kura jana ya na tu tau salama de na kadaga mata nigi tau malampi umuruna de itu na kalampi rang umur tawe alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala nigi tau makanja amala na yemi rositongan nigi tau paling mega amala makanja na pa na yato na tu koki lalaku buru tawe na pada je tu pak darose te yatu atu ngalinoy pada ko loki masangking loki mak daros siaga ikan nasarui lolongan tapi ia ukuran na pongalata langkan ukuru maka dia pemuat di mangoto tama suruga mangoto rewa lo bolamu na rekogan na isaromu kama kiro jadi itu situngan na onrongi mata jangoto pada iki buru oto aga meyola oto amala tama suruga jadi engka tahu dia na ngoto rewa lo bolana to kiro badang magi dia penagan na sarora na tampara ngoto rewa kama kiro jadi tapi kay memang ni tagan rusuk memang ni makaresoe na mega talo galungin an bulkon andre na mituli na jama betul kan na kada ko pulang mandre di Sangkara mandre di Cindolo mage de na kareso makomati itu tau tuwe kolino mega tau na pasipulu meka mali otoko meka mali motoro ako meka mali ako to libo na pasipulu mali ni pincang mali ni Gucci mali ni lamari mali ni saparimbe de na kana na wana wai masigi makada siaga wasumbangan pada itu lai galung itu pak lomi mandre di nalo masangking mako mati itu situngan na mandrasarasa ki memang okolino komelo ya mandrasarasa ki batongan na pasipulungi nasaba angka pa ipake ya tamparang maka dapat ko ni petau de na ganna de na tunango tolo suruga anak na sinon rima dan nuangang ya tu ampai makada taro ki lete pahala ya kong katau kasih ko tu bali bolate anak tidak mampu pakir miskin ya rega anak yatim talengi waju kana mu pakir lo masih kole lete pahala ya tu mako itu sitongan na aja je nai di mana pamelo jama gagay nangka masih itu maga kong katau bawa melo mala timbunan masurangi timbunan taluto na jadi di nami mekaroba itama bolana siyampani na jama talumpan ni tapi ako gan na 10 tau karobe dan gan na siwan ni mako mati itu amalae aja na di pamasampayan ng kamalata ya makanya ako tayo masampayan na tumalolongan kaya na ya sa talyang ilipa tawe napakilaw masampayan tapandre yan na talingi tampao to nalaw masikola namuto te galas mi tapino nga ngikoy matapino manyamato yami ko paboto tapino chicha mi tumalolongan gamakiro jadi aja na idi mi baranong ina mega malata talengi tawe nakibuarangi amala
Makomi tu akatana. Jadi pandai tahu alengi pa ilau doang ngi tahu supaya mega amala taja na di imba makareso. Apa silada ki ko di pa silada cede lada mi. Na de to tu wakada ba tak bere mana ngi gata de to. Nama gampa ya tu ampe makada nabita. Ya ko manasuko pegege wena mau bawangi bali bolamu. Kamakiro. Betul kan supaya aku masampa aja ngero tay na puranan re kong kabale muli na subale mo bawangi tawe na puranan re ro subale na sampaja na patasabu tu maleka milodong ngin abaraka atutungang ichicha masampayang na makada nabita ya ko mupandre tawe patapulo so na patapulo wanin na pacapu ko tan akasya ke masampajang nyama paidi tapi de to sinakada aja na pe wasampaja ya upandre bawan ni tawe de to na mejaji pada mi itu pak tahu mapuasa ni gini mapabuka lolongan ya pala pada palan tahu mapuasa karaja na pe mapuasa ya apalan na miro tanya apa syar'ina apalan na mi jadi aja na palangi bawa talong apa namo tu silapu apalangi pak kodega goncing eta kata ni detu na tama boleh pada kong kata bawangi kasoro na bawani sa perimbe na bawani oto tapi tak goncingi palata isa liwa mana mi tu kamakiro apa mega tu tahu nasa taruh intai na pagpatuju aja na iya dito na cocok ko kaya gamay pa ipatuju ti yalay pasalama tu itaw kamakiro katana aja na jolo ubasi masalah sampajangi iya na jolo batungan na rana igari atutungat mapamule ro na kong kadosa ijama pa komeki matinro ya ko liu ni aja na yaro tingara makada siaga rosaro na aja na yaro akadang kamu garo pangali ko ba aja aja na yaro iya na rojolo tanawanaway makada siaga tahu kasih ubal leon na kamakiro siaga tahu ujari nyawana ya ko pura ni tingara ni ro katobani ya sana katobani ko makiro betungan na ya ko tingara ni nakadala apa aja ro tahu pe ubal leon na ang kataw mato makada siaga linala se siliter makada sikoe aja tak kada siliter itu ko malilase pa ako pabali dito nang kawakada siaga lina sikilo makada siaga lina gangka nomor 2 na apa ya ko makada ka sikilon mari ko timbang na din naganda jadi mama dosa ita we yupo ko pada kakak siya gali na ko gangke nomor 2 ni ro jarungero ganda to gya 2 kilo ganda to isi kilo deto na macam masalah yang penting kan nomor 2 na ka makiro madari tak aja na tay makan magi ni nomor 2 na pokok dako aja no bilang itu siaga kilo pa yang penting jarunge lari lo ko nomor 2 siya ko sa klegan kayero ka makiro apa mega tu tahu makada aja je pagan je olay na mega to ni tau kasih maraji nasa di mema to je na ganna nieli aja tak kada balu sili tere si kilo kada lu mali tere ya mabila buku mak ka 10 sa busi buku tu aja tak kada sili tere dena tak balle apa na mega tau pak balle mi patuoi iya panandre ko maballe ke gaya saya panandre ko maballe iya panatara balu na ko maballe apa nasa mawatan ya ustaz kuto may malampu nang kalalan na malampu tayo na de narogi ang kalalan na tinggal pikui care patuju ya roga kaya nalarilo ko de chingi makomero sitongan na kemudian ya komelo ki matinro asikiri ki makanya aku sikiri tu pa kapat jangi mata yo pomiko kuyolon talpise sanre tulisinetro mitaw mato ato nakasi tulisinetro to panita we paja ini wasange pa dega hapurana ya tu kalau lo emi tu magala mita pele cinta ini to mato paja ini madari ka tu makada magi je kasina de me chau na tulia mo tu malolis we na melo ni tu mate he tanawa ipa he apa ia tu tahu tu pak pada mi tahu buta leto ko jamba tapat tu pada mi tahu buta leto ko jamba tapat tu maka Imam Ghazali ia tu atu ngalino pada tahu leto ko jamba tapat tu na ia ro jamba tapat tu igatungi buah-buah tuli mega tahu maka da tuli nasapi ni ro buah-buah ia na ro keindahan dunia ro tuliala ni ro tapi tasabu pi kada wah bonni pale kamakiro batungan na mate pinapa melo mainga dena cocok jadi itu kode ni risa kada kendo tapi manasa to ya ko tumi te pada manasa mate betungan na alay agaga nei pasadia muloi biero aja kam maloki na to maliwasang aja na cek de Bogota pegaiwi takuragangi te lala supaya na bokongangi aja ne ro ramparangi tu limelo irendring apa mega tu tau pa tu indra mi batu lina jama aja na yero
Batungan na iro agamata na kilorangi desa natyang agamata masapa tawe de natyang idangka tawe justru nanjurkan de natyang agamata sapa ijama-jamalino de ka kalarangan nagame justru parintah na cacalada tu nabita tau malamay ya napuji nabita tau magalae tapi aja na to takalupa lori agamae apa angka desa maka ia tu tau mega waramparan na takalupa lori agamana nomor 2 tamaranaka barisi kedua kama kiro jadi aku engkau tahu barisi ya aku meloki barisi kedua ya tapi silapu ni waramparat aja tak sampaja bangi tahu aja tak salah ini barisi kedua gitu tamaranaka wah masih jai kama kiro tapi aku meloki tama suruga meloki manyamang ya kok bangi tahu tak salah ini tapi marajing ya pak marajing ya bu ya kong katau matangangi masa si bale nak bate ta pernah tongko ibakoro bale na panatan ra cobe na law majene makurang ya mumay ka masa si bale wih tama si loro na mo ding matu bawa pulau pura pinaso manaso pi bale aja to makoro mandari makoro batungan na kadang ngero jama-jama lino ipatuju ni pasala gamata aja anu cede mo je tu bu pak anu cede mo ko meki salama tinggal ya kupong Allah Ta'ala mangobi talawi sija nanya tunai di makokoy ya kumatangang masa si bale no ni HP na tapalo malay parno cari palimana nakay kada halo magiro HP manguli tapi aku pong Allah Ta'ala kada di nasadar tawi makana ya kumiki pakang kay pong Allah Ta'ala ang kapapa guru na guru ta Ki Ahmad Husain anak guru na alin na guru te malapyo makada patung ka iji nabita tuli pa hadiri nabita si bopong Allah Ta'ala na tutong linom ya ko hadiri ni nabita si bopong Allah Ta'ala de na tugaga susah de to na mutakalupa lori agamay peku care pa hadiri pa de nang kanaka na nabita pakuye tapi lalam minaki buat panditata napasa masu baca Allah napasa tamay baca Muhammad ya ko matungka ni Allah Muhammad tamay masu itu napasa pa manasadena na lapa nabita de to na tak bale apa toliang kini nabi tahadir toliang kini nabi tahadir de to na tasampa paujai tawe apa toli nabi ta maniti ngara apa iya mitu na mega tau magala mau pauja tau takalupa pura pitu matu Allah i pauja syaron na tau astagfirullah mako memang ije mad iya tu madari mako memati itu setange tuliuk itu mah pengaruh nasa mako memati pak ko aniro na cocok ni mako memang na tu ampai ilarang ipau apa ya ko din ako apetan na siya sana ya ko makui giba ya sana natya mana gamay apa majai ko ipawi na iya pa di namanya makong kaja ko ipawi ko ni de toje na ko arone biasa makun remi mega makoro pa di tapi angka tu dosa na rone malada tungang imakunre maka da magala bicara na sabak madari de nuletahang ya rotimunna madari nuletahang itimunna makana tapi ke istighfar tabu iya ko maringarani lori pong Allah Ta'ala nabi insyaallah takalupa okoro anu majae makitu situngan nakatana jenne ya tu jenne bisai makalimo mo ki kai bisai batungan na ya ko jenne talu kamelo ipake ku itu situngan na batungan ko to makalimo mo malahir ang ibisay na sabawe ne kaya batin na mapasang ijagay timo mo aja na poji mabereka dan masalah kamakir itu lahiran na batin na situngan na jenne ya ko lima ibisay jagay lima mo aja na poji male anu masalah kamakir ya ko to majulu mata bisay bi matamu aja na poji makita loko no makalilangi ya ko do chile bisay malahir ang inola we ne kaya hakiki na mapasang jagay bi parengkalingamu aja na poji marengkalingan no masalah kama komir ya ko aji bisay jongkana aji mu jagay he toli palisa ipong Allah Ta'ala nabite aja patuji lori anu majai ya no ria sajene taluka tanya tu makada cica majene namate tau pusa mia tu pa apa maka tu katau makoko maka kalelepahan bahkan katau runtu pak masampaja na patau melo lutu Allah desa kada pan napi kata bere maya katu pak na yan tau make pak tau denang kana si sumbu puang Allah Ta'ala kapang magi wakada pak namo melo si maringar ralo di puang Allah Ta'ala mako teta na padahal magampa ko to melo maringar ralo ko rupong Allah Ta'ala pa ya tu puang Allah Ta'ala tuli aktif pada ko HP melo ibel tuli aktif tu ini mitah kalupa kamakiro jadi akong katau melu hubungi bu namate si wali tu HP dia tu na metama tapi puang Allah Ta'ala dia tu nang kana non aktif tuli aktif ini mi madari den aktif
Kamakiro nang katu pulusa na lingi po ang Allah Ta'ala pulusa aga ati di na may paja tu yan na tu ampay ati nulep pasigaro talo aga cica watu wadi jaji yato masusay yato manyamang yato ati itu tapi akalang ede ta cica mi mapikiri si rupa minola yati nule gabung ka dua nasabak mako mati itu yato pulusa na lingi po ang Allah Ta'ala dito na may capu pulusa na po ang Allah Ta'ala kamakiro yo pwede mapatu-patu mi emi ko to masampaja na ingar rata cinampa namu yero mega to Allahu akbar itu kan nanti sanala ko na baru apu je aja na jolo tanawa-nawa yero he jadi ia ko makna kehidupan pak ang kataw pandeta terutama Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali na po ada maka da itu situngan na makna na kehidupan ia ko to melok kajiwi ia rodosa ipigau kam mana sa tasalay dega ga tahu pak mapacing namu iya tasa kami maka dapat bicara mapaci deh keridongnya lagi Pak Ali warajin udah api mana sama kada kurang lebih 8 tahun wagu resanya tasau pulang lungnya rogena dulu dapi deh pemaraji mau pau timbang agak deh cina rekong kamaraji mau pa betungan nama dari mau pak tak lupa pura pitu matuk maka dawe maku ya kata na po Allah Ta'ala he apa ya kong kana popoleki pak talapu yoto taja tamacai wadi jaji ia tu talapo na tu otoy angka gaga ko tu melo na lingi po ang Allah Ta'ala angka si diriwaya pa angka anak muda malopi ia anak muda malopi we matangangi matangatasi nakan na ibomba lopin na nasabbo curu lopin na lolo dangkangan na apa padangkang curu lopin na lolo dangkangan na mancaji nangil loko si de pulau mancaji matukam kayu minang kanandre sisan na pure matukang kayu makoro we maki buah ilopi hikmana nasabbo lopi na macam maki buah lopi maki buah si lopi na pamelo rewa tapi watun na rewa nalapo si bomba buru si lopi nangis si les si pulo non rilatu Allah patan no si non rilatu jadi maki buah mancaji jama-jama na matan no siapa curu si barana curu lopi na dena dega kana punai matan no si ba guru si matan no napasipulungi nang kagagana si sanero tanungan na napasipulungi narang we macay maki bulopi macatuni maki buah layar nasabak patan no non rilato jadi pede ahli ni si sanang kalopin nang kalayar na pake niero nakan na si bomba labu si tapi dena macay maka dawe sukuruka ya kene dena buru lopi ku dia macam maki buah lopi kini de sinalabu dewa camaki buah layar sisa na curu silopina labui tappe ku si de desa kabatulangi angka arungokoro angka tatuana maka dia panawat ding ipu bayi ni ya rotawe na rekon katau macam maki buah lopi lolo layar na iya rotau so gila dak nasaba ale na makatan ni kampung hikmana ya betongan na ya kong ka aga-aga angka mito aga-aga na subungi po Allah Ta'ala mena pitangi nare ko tau matapa mo kamakiro tapi ako tau din na matapa iparingarangi tu atuju ko po Allah Ta'ala na maparingarangi na mega tau pa talapon itu nasa na coba di na marigaga mega tu tau makoro takalupa ko gamay jadi iya ko melo ipa ikaji agama makadaka to na iya kong kaaga pole idi mitun nilai makada ya pacalan na lenga po Allah Ta'ala idi mitun nilai jadi ya kong kaaga pole aja tanilai majai aja takada majai na chala po Allah Ta'ala tapi tanilai makanja angka agaga angka hikmah melo na lenga po Allah Ta'ala iya ko iya na tanilai pak denang kataita majai si dia agaga makareso kina dega talolongang dena marigaga nasaba masapami mami kamakiro angka daleta de tule de batongan na de nagan na iro de na sasuai tilawe cuco ni ko de na sasuai tileta pa de to pagaga tau pa mate maliwasan ko kampot ampai madari ka tia makada iya ko kampot pa de to ka tau kasiasi to sukurumo iya mi mega tau perri apa silangat yo ko tau kasiasi pak melo imanre na de gaga iya ko tau perri ang kadina taluyuta ya di mega pa romega iya ko tau kasiasi tu de to makuramo kamakiro tapi tau perri mako ko kampot tamakai kay apa ni te bali bola na mangoto mata toji na mi mangoto menre ite maka pa mega mema dale na mole na meto menre na balumana ni agagana kamakiro batongan na iya tu agagay sitongan na agama tadi napaksakan cinay mi okolino tatak lupa jadi inti kehidupan yan mo takatan ni talwewe nomor sidi
sinin na jama-jamat tari palawang ngawatue ya koloki masampaja pak ya napura batawe nasampaja sunna pura masampaja sunna tanawanawai wijolo siaga dosa taki buapa siaga atas salah siaga teka maja tanawanawai manang inapat atau bakar ripuang Allah ta'ala nasaba itarima itu pak dong iri palawang antara asan dan iqamah tato bakar ni ripuang Allah ta'ala napai masampaja mapaci siki itu kaya makom itu katana sampajangnya mapaci siki kemudian pura si masampajang angka pe dosa tapi kau tas tilo si pong Allah ta'ala nasusui tapi tapalisa age palisa kang ya malak madeceng jadi asikiriki nareko pura kitoba subhanallah subhanallah nangke engka pa unna tabaca asmaul husna ne ko tuliloki masapari asirapulu nasera sikir na cede mi rowat tu ipake ro cede mi rowat tu ni pake ya ko tulle ma pala ya ro kanja paga apa sifat namana pong Allah ta'ala koro tata imaringar alori pong Allah ta'ala jadi namunya miro tapakoli ya pe ko makada deje wa pala iya namu makada mi Allah 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 yang penting si batu ati temangilau apa mega tu tau makada mi Allah tapi sanala na ningar Allah motoro na miningar de nanya tu nakata itu gamata iya nakelorang agama iya ibaca na tenang hati iya na tu tala sikiri dia tu na susah na sikiri pak bu aja tak wah palak mana ngi pak dongang ngena pak gurang nabi ta aja na tasapa pak dongang ngi ki ka manya masa di kota baca pak kami matu tu bu pak dongang iya apa namanya aku yari baca iya naro ta baca kama kira maka da Allah ya pa sadia namanya makula ilaha illallah baca iya na tu ya pe maka nabi ta kalimat la ilaha illallah make tujuan na jadi du imanu mikum bil kalimatin la ilaha illallah maka tu ga fadilana la ilaha illallah magi na mega to paidana subhanallah nasaba angka sahaba ya mina manya makir na baca maka nabi ta mako padilana jadi pede mataranya tina maka taniwi na mega po tau iya ko ya mitum baca dia na padahal na mole na dito kana baca ukun he kemudian yang terakhir irona yang pertama kedata tengerangnya tasalata kemudian tali seriwi tak kosong kangi taringar alori pong Allah ta'ala kemudian aku ragai pak tatimba memen ni aleta sebelum mati di toje tu na tawi jami pai mandari kak makada sampai jasuna ni gari don rakangi na petu dan nawanawi mapamulai kalau lu siaga tau tabal legang kamatoh na taisang na idi jamai kamakiro akasiaga maballe akasiage deta sampajang akasiage makutu akasiage makete ka maja na taisang na patatimba kada seko de cikuko mata na mo pijata na de cita ala kulaku di mahkamah la sija mati kai kama kiro yan itu ampai maka dan nabi dalam salah satu hadis macila kai umma ku kunasa ngele na matappa na dini sangunron aku mati yan na masuk na idi jamai tanya tahu na taisatu na tanya timbang ngulawa meloy pakai pak idi mo timbang ya kumigay kalasita na decita ya kareso ni sija sakira yan narupa labangi mamagi-magi na baraka sa hidangan ucapan akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum